گوتبێژێکی دەگەل بەڕێز هوشەنگ باوانی شوڕڤەکاری تایبەتی کوردستان 24 دەکەن و بسپاسیڤە لە ستودیە دەگەلمە دابێتن کاک هوشەنگ تو بخێراتی ڕۆژاتە چاوایە معنەوەیەتێت پارتی چاوانە بێژارێ بەرز و بلندن بلندن ها وەکی چیای سەفینن زۆر باش هەر بژیت کاک هوشەنگ بۆچی پارتیت بێژیتن بێجارێ دەستێکی تژی دەستێکی پڕ بە ئەمبەر بە بەغدا بەدەچین ماکەنگی دەستێ پارتیە بەتاڵ بووە هەمی گاوەیە تژی بێجارێ تژیترە تژیترە بەس بێجارێ چ تێدایە بێجارێ بێجیا گرنگ ئەوە vê delê vê da cara kadî germe germa vê bangişê da nexwasme em demê dikevîne 10-12 rojê dîmahîkê bangişê da ku germatiya wê şidiyê dîzetir tund bît û em berev qonaxê hesas û karîger û bin bir geçîn wextê em behsê partî dikeyn destê partî hel şoreşa Eylûlê û Gulanê û hetanê her ya tijî berhemên Kurdîniyê û berhemên destkeftên mezin bûy. Çi cara destê partiya betal nebû ya betal jî nabît û gelek cara bû çûnê wesatêne gotin ku partî pêdivî bangeşê nîne. Bangeşa partî destkeftê partî ne. Bangeşa partî kirdarê partî ne. Derencamên wa kirdaran e ku têm dest. Ez dê amaje bi tiştekê gelekî baş kem ne ku هندێک کەس گازن دێت وەسا بکەن و وێ ڕەخنێ بگرن ئان وەسا ساعتێنێ و پارتی تەنها بوو بابەتێ بانگەشەیە هەڵبژاردنان ئەوە پرۆژەیە استراتیجی ڕادگەهێنیت ئەوە پرۆژەیە استراتیجی ئەنجام بدە نەخێر نەلبەر بابەتێ هەڵبژاردنەوەیە بەڵێ ئەف پرۆژێن استراتیجیەن و حکابینا نەهێ و کابینێن دێن پارتی دیمە و درێژە پێدەرێن کابینێن دیە یعنی حکومەتە هەرێمە کوردستانە سەرکردهاتیە پارتیژی تێنە ئەنجامدان ئەف پرۆژە بەرنامەکێ استراتیجیە کاریە کو بۆ ماوەکێ درێژخایەن تهێنە ئەنجامدان و یا بەردەوامت ئەنجامداندا کو دەستکەفتێن مەزن بوو بۆ ملەتی بوو گەلێ کورتێن دەبس بە تایبەتی ئاسوودەیی خۆشگوزەرانی سەقامگیری و ڕێگری گرنج ژوا قەیرانێت کو سروش گەلێک جارە چێت کرد ڕێگیریکردن ژوا قەیران ئەف پرۆژێن کە پارتی ئەنجام داین نەک تەنها پرۆژێن دێنە کە مەسەلەن یەت بەرهەم هێنەرێ بن نە یەتێنە کو ڕێگریەتکەن کو کارە ساتێن سروشتیژی نەچێ بن کو قەیرانێن ئەقلیمیژی چێ بن ئەم بشێن خول سەر پێوە بگرن کاکوشە تەگوت کو پرۆژێن پارتی دموکراتی کوردستان بەرسڤەکە ji bo wan kesan ku dengî bidene partî ji bo lanên dinyên siyasî partî hemîşe bi destekê pir ve şuya bangeşê û bangeşe nekiriye lê behsa projeyên xwe kiriya projeyên hatîne encamdan û dê berdewam jî bîtin ev ştekê stratejiye baş e xelkê herêma Kurdistanê yan dengderê herêma Kurdistanê û derveyê herêma Kurdistanê jî geştiye vê qenaetê ke belê dengdan bi partî yani yeksane bi xizmetkirinê yeksane bi parastinê yeksane bi ewlehiyê bi xweşguzeraniye belê Kak Abbas rast e herêwala خلق جماوري هرمي جماوري كردستاني اف قناعتي ابو تشيبوي وقت خلقي ما استحكتي ودبيني كو سرباري قيرانا وسرباري ريغريه والنغاريت كو زور برسنجي حكومت هرمي برسنجي بارتي تناغرتنو چيكرنا آريشان بلام کاروانی آبادانی و کاروانی پیشکفتنی و کاروانی تکنولوژیای کاروانی خوگنجاندنی لگل گوهرین سردمی یا بردوام او پارتی یا پنگاوت خوب بی راوستان بی کو برای خوب دتا پشتوا بی کو زفرید بو پشتوا یا بردوام شد بالی خلقی گشته قناعته از دیگه لکن نمونه اویدی بوتین از اگر بس بحث ریگابان و شقام و اوتنا و خوب پرید قواتیت شکرین که عباس 2168 ریکت هاتیت شکرین 2.2 تریلیون دینار هاتیت مزاختن کارو بارد بشقامه اول بودجه اول کی هاتر اگر تو به بحث هندی جیب که بیش کا شایسته دارایی بغداد چه بودت کرد چه بوده کریه 2012 و 13 و حتی نو که بغداد چه بوده نکریه بله اف پنگاوت کو پارتی و حکومت و هرمی و کابینانه هتابت پنگاوت دینه بلگن السر هندی کو دنگ در دی دنگی دتا پروژه دی دنگی دتا خدمت کردنی دی دنگی دتا و پیش کفتنی دنگ در ام دی دنگ در 2007 ورگرین دنگ در اف ساله کو دی دنگی دن ما في واد ابن 18 سال حق دنگ در مثلا دنگ در موالد 2007
کو عمری بو 18 سال دهید سر چی تقییمه که تقییمی کرد سر پیشمرگات یا منوتا نخیر سر بابت اویدی بیدیرو که نه دهید برای خودت چند زانکو هاتین آوا کرد دهید برای خودت تکنولوژی ها گشته کیش خور آوه زور باشه اوه بسیاره که گرنگه که کوشه گنجه که پشتی راپرین اجدایک بوی نه هم مافی دنگدانه های تمنی و گشته 18 ساله لوانه او جنابتا گوتی گنجی لجمعی گرنگ نبیتن کل بریان واتویه که چه هاتیه کرن چند شورش هاتی نکرن چند خوین هاتی رشتن چند قربانی هاتی ندام دست حکت گیرفان آخوا دست حکت خوشگذرانی آخوا یعنی وکه پارتی و چی کریه جبو و چنده کو مشکی وی گنجی تیب گهینن واسا پرورده ببیتن بوی چنده بیجیتن اگر از دنگی بدم پارتی جیانا من بوداهاتو یا گرنتی کریه جانا راسته گنج هزرت گنجی افرو یان اف گنجی که ما آماجه پیکری ایکو بیت 18 سال و یکم جارد چیت سر صندوق دنگدانه هزرت وی هزرکن نو خازن شنی پید جهن شنی آواد بید شنی اصلا پارتی تگاندی دنگدان چیه نکرنگ اب خو جلک گرینگی یعنی جلک تینه ما بابت دنگدانه و صندوق و انجام تل بجارت ناتشنو اگر تو دنگی ندی وکی ارکوماف چه زیانک دب کسات یا تکوید بری پارتی و بری پی حزبت کوید ما بری کاندیدی بکوید اگر از دنگی ندم آن او کابرای 18 سال تینه تا تگاندن کو دنگدان ارکومافیه مفاهوی دا ازیدتر ند مفاهوی دا اوه پارتی اف کاری انجام داد خلق گنجمه تیگه هشتی ید بینید پارتی قوناغ بو قوناغ یا پیش روی سنور حریمت کرد مافت کردا ید برا پیشچن پارتی محافل دولی رقمکه یک شوار رقمت سنگین و گرانت حساب بوته تکرن گنجمه یه جینگه که داد جینگه که آواه جینگه گنجای گل حزو آرزی گل حزو آرزی توید گنجای اف گل گنجا اف آوادانی که توی تکرن جاده مدل سیاره پیشکفتنا خواندن جور خواندن نوعیت دراسات زور باشه که کوشن سنوری گنجا داره 2014 حول زور ها ندان جبو روخاندن جناف برن نهیلانا قواره سیاسی هریمان کردستانه قواره دستوری هریمان کردستانه روخاندنا هریمان کردستانه لی گل جا پارتی دی بیجیتن من نهیلا کو خون نحزو نیارن کردستانه سر بگیرن او جی بخوراگیریا خلکی هریمان کردستانه دهی جنابیتت گل جناب سروک بارزانی کمبو بو و کمبو نک هبو سروک بارزانی آخفتن اکر بو گوته برینا موچه و بوجه و شایسته دارین هریما کردستانه یعنی ایشاوی آزاراوی کمتر نبوجه انفال کرنا کردان باشه یعنی گلک پیلان هاد ندانان دجی هریما کردستانه لی پارتید بیشتر خوراگیریا خلکی هریما کردستانه مهمی پیلان جناب برن نهاجی پارتید بیشتن اف دنگدانه گلک چاره نویسازده واره دنگی بدمن من حزب که از بوته خوشگذرانی درست کم هک زمانت دنه دنگداری دنه کردستانیان یعنی پارتی زمانت دته کردستانیان که اگر پارتی یا حزب بیتن دنگن و سیقاتی نوکه بن کد پارلمان عراق ده هیا پارتی خوشگذرانیش بلی کردستانی بو نفچه انتکشی دابی بکتن یا گرینگ بود آماجه دیدار دهه کریا جناب سروجی ابراستی دیدار که پربهاو یعنی رون کرنا ریکن مین آینده تدابون او بابت تعامل جنابی آماجه پنده که مثلا بو امجگل فربازنهی نبوید هل بجارتنا دا ایک کو بابت که گرینگه یعنی اوه فربازنهی افکشد هل بجارتنیت ابرو کو ام لازمه کوتایی مثلا پاشکویتی بین البغدای اوه فربازنهی اگر سرو به ازمانه که نشتیمانی بردوام شی ازمانه که نشتیمان پروری تاقوید ازمانه که کوبو همی تاکت عراقی همی تاکت وی ولاتی ادبرجوان یواد و وسط آخر و گرینگه که تایبت دا کو آماجه مده که کو گرینگه ام وبکین کابرای البصره النجف دنگی بدتا هل کاندیده که هفلیره دهوک سلیمانی هر وسا او هاولاتی الهفلیر سلیمانی جید گرینگه دنگی بدتا یا آزاده کو دنگی بدتا هر کاندیده که اف دنگدان و اف هل بجارتن اف بابتی که جناب سری که آماجه پیکری
بو من هزرك هاتبوي مثلا هندي بيرامته دستالاتدارن بغداد دستالاتدارن حكمراني سر كرسي کا بغداد دائما سروق بارزاني و پارتي ديمقراطي كردستان و ما كرداب جدا خاص نتوي نضا چه اتهام کرد باشه چه جدا خاصی انفصالیت ودا اكو سروق بارزاني بيجيت ام حس كين عربه كي بصره دنگي بدتا كانديدات كي كرد كي سليماني دتا بغداد دتا بصره چه جدا خاصی چه وكود بين نتوا اكو بين مسائل قوميه عنصريه بين بابتي دانا بالعكس اف پیش نيارو اف بابت هاي باز نيا كو جناب السري كما خدمتها جل عراق خدمتها بيكاتا بلام اوان مصير بنسر بيفري دو ام نشين خدمتها هم عراق بكن راستي ام نشين خدمتها هم عراق بكن الفيفرا باز نيه ما في ما هات خانكم بشين خدمتها كسك بغداد بكن كسك النجف بكن يكي كربلاء يكي انبار بكن يكي تكريد بكن كرتي برسام دي خلق آماده کاریه که باش کریه خلقی سوزه که باش دایا پارتی لگوری او دیفچونه تینه کرن و او راپرسین تینه کرن توقعات هنه که پارتی دنگه که باش دینیتن ویچارش یعنی نرینا هوا که شروفا کرک شارزاج کاروبار سیاست پارتی یعنی یک دوی باوری دانه که ده پشتی هل بشاتنه یعنی دخولا ششه پارلمان عراق ده پارتی خدمت کادی که یا زورتر پیشکشی حولاتیان بکرد یا مکانیزم پیشکشکنا خدمت بگوریتن بگمان برنامه پارتی بو اف آینده نزدیک کو پشتی هل بجارتنا و راگهاندنا انجام هل بجارتنی به از بگم از مطمئنم پشت راستم کو پارتی برنامه که جدا ده تمن پرلمان عراقی ده همیه ده همه تمنه پرلمان عراق من بياخذ امازون بدو تشتغل كم اگر وقت ما بي والله اجب كرتي بروسه مش يعني بارتي برنامه بينغاونان بو سردم زيرين لازم ام بينغاوا بين برو سردم زيرين ومدفيو هر سال اساس الجمهوري امازون بتشتكي دي بكم من سيرشك تمام سوشيال ميديا كر جنزك كرد الديدارك جيجري سلوك بارتي المكتفان دا خازا وديت كر لحافة يقول من أسناد ما همي الدنيا بله جنجكي حماسته هندي بكم مثلا جا من جنابي بتواضع وقلت ورا تبخو ورا ببا يعني انتماء كان اجتماعي نتوي كردستاني مع العلم هندك دف جنجان دروز بويا جالك وقري اف تشتا اف اماجه بحالتك تايبت منكت مع العلم بلا رجي بيت سر حسيب هندك مايكوت قرنا سريع خلي تمام بجا اف توازنه چجورانا هتا براورد دست خوش که هوشنگ کرتی توقعات چند کرسیات که بو پارتی سویه که تنگ بله ده پارزگاریش سویه که کت یا ده تخوان یا ده سرکویته جدی مثلا پشتی البشاتن ازش پیک و جاره که دی گفتگو بیک از تو دی پیک ورین نخواهی پشتی البشاتن بلام از دیف وی وضعی که بینم پارتی دشت احتفاظ حول احتفاظ او كرسي كت هي احتفاظ كت زيادة ناينيتن بلكي زور باش برس هوشنگ باوانی شروعکار تایبەتی کوردستان بسیار گەلێکی سپاس بۆ شروعێتە تو هەر هەبی سپاس باش